Dumela motswana weso ke a la amogela mo thulaganyong ya Health Chat ke nna Boitshepo ga se fiwe me gompieno re go bua ka bolwetse jwa letshololo lefatshe la Botswana le itemogetse dipalo tse di go godimo tsa bolwetse jwa letshololo mo baneng ba dingwaga tse di go tlase ga bothano mme re le ba lephata la botsogo re itemogetse gore tshwanetse go tiisa go ntsha melaetsa le go ruta ka bone bolwetse jwa letshololo mme go atolosa dinthatse ha ke nosi ke na le modiri mo lephateng la botsogo o ka ipolela maina a gagwe dina la me ke dira mo medira mo hikera ke bereka mo lephateng la botsogo mo lephateng le ditebagantseng le botsogo ba bana ra go amogela re ra mohikela mme tla re simole thulaganyo hela ka gore le kudisa ka seemo sa bolwetse jwa letshololo bolwetse ba letshololo ma ka nnete dipalo tsa teng di ile go godimonyana kana kere di supa di tshwenya mo biking e hitileng hanka ha se kae kana ka le kudisa motswana go gae re gadisitse dipalo tsa bana ba ba nang le letshololo le nang le re bitsang gote diarrhea with some dehydration di case tsa teng di le 327 di sala morago ke dintsho tsa bana mo biking engwe hela di le 6 kana di le 3 seemo seo ke seemo se leng goreng sa tshwenya tota ka gore maikerelo a rona re le ba lephata la botsogo re itebagantse le botsogo ba bana ke gore re ska rana le ngwana ope o re ka re latlhegelang ka bolwetse bo ka gore bolwetse bo le hantswa dipalo di kana bo tshwenya le ha tshilothe ka bophara ke bolwetse bo leng gore ba laolesega mme bile gape ba lahesega o ka re tlhalosetsa hela gore gone mme bone bolwetse jwa letshololo re bo itemogela thata ko mafelong afe mo Botswana dipalo di a harologana mo biking ke district engwe mo biking ke district engwe so ka mantswe a mangwe nkare bolwetse bo anamela ha tsholote ka bophara ke eng le lemogile go le botlhokwa gore le tego le tsibose batlhokomedi ba bana le batsadi ba bana ka bone bolwetse jwa letshololo gongwe nka tsena hela mo dingweng tsa dio tse leng goreng di a contribute kana ke dingwe tsa dio tse leng gore di ka ira gore ngwana a nne le letsololo gongwe be le helele tse di mo seemong sa gore a nne le some dehydration bolwetse bo tshwana le ba malnutrition kana ngwana o senang dikota o na le di-chance tse di go godimo kana o na le kgonagalo e go godimo ya gore a nne le bolwetse bo ba letsololo se sengwe hela ke tikologo e seng phepa ya ka le itse gore ngwana ha tshwara selo nako tse dintsi o isa go ganong so tsone dilo tse ke tsone di dirang gore ngwana ke so bona re bua ka bana ba ba under 5 ka gore most of the time ha ba tshwara selo ba isa go ganong so tikologo le nga bua ka re just personal hygiene kana ke re bo phepa hela ka kakaretso ke sengwe sa dilo tse di botlhokwa ke dingwe tsa dilo tse gore di itemogetse gore ke tsone di dirang gore bana ba dingwaga tse di go tlase ga botlhano ba amege gone mme re ka re letshololo mo baneng ba dingwaga tse di go tlase ga botlhano le bakiwa ke letshololo ka bolone le dirwa ke bakiwa ke megare ka go harologana mme hela mainly mo Botswana ditekeletso kana di test tse di dirileng re lemogile gore the core one ke the rotavirus mme se go ra gore malwetse a mangwe kana ke re megare e mengwe e ka ska ya khosa letshololo mo baneng motswana go ga o ka ipotsa gone gore mme ha go te rotavirus go te wa nkera o ka ba tlhalosetsela ka puo ya Setswana ha nka tlhalosa ka puo ya Setswana ya ka nne ke bua ke re dio tse di khosang letshololo di a harologana go na le megare ka go harologana rona ka puo ya seeng kana mo puong ya se botsogo re harologanyang gore go na le bo di-virus go na le bo di-bacteria go na le bo eng mme hela ka bokhutshwane go na le mogare o bidiwang gote rotavirus ka puo ya seeng ga ke itse gore nka o bitsa ke reng ka puo ya Setswana mme hela ke mengwe ya megare e leng gore e tumile kana ya itsagale gore ke mengwe ya megare e khosang letshololo mo mongwe le mongwe ra gone mme o ka re tlhalosetsa ka botlalo hela gone gore bolwetse jwa letshololo bo anama jang bolwetse bo ba letshololo bo anama ka mo sekgwera terere kana mo botsogo ra terere it's fecal oral transmission gore ra gore wa mana le sengwe se se kgotelesegileng kana se se nang le mogare o ka dirang letshololo e be se a go ganong e be se ta se infecta kana se khosa
infection mo maleng a gago o bo tsena ka letsholo so kamano ya bone ke gore wa mane le sengwe se se kileng sa nna contaminated e ka nna gongwe makaka ya ka nne ke bua ke re bana kana o tla a gogoba kana ba tshamekela mo mmung gongwe o le ga o tshwane le ntwana o boithela gore ntwana gongwe ngwana mongwe o nana le contamination kana na le infected feces makaka a infected na le go gongwe gone go a ba amana le mmate kana bo phepa hela ka go harogana go na le sengwe la se sa ya ka di fruits di sa thatjuang bo di environment e seng phepo le rona hela ka borona re gongwe bo phepa mo mothung ka boene le ene ngwana ka boene di ka ira gore ngwana a nne le letsholo ke so bonang nka hela ke gatella gore pele ga motsadi a tshwara dijo a tlhape diata ngwana le ene pele ga ja pele ga a kgapetsa re le ke gore re mo tlhapise diata bolwetse jo jwa letsholo bo ka isupa ka dikai dife fa bo simolola bolwetse bo o ka bone mo ga ngwaneng ka gore sa ntlha a gane go ja nne ka re motho ke motho o sa kgatlhegeleng go ja mme bile a supe ha mpa ga go se monate mala se monate go ra latlhegelo ke appetite a latlhegelo ke go ja la nthagela di kaitsa before ngwana a simolola go tsholla go ngwa supe gore mpa ga go tletse mme wena o itse gore ke ngwana o le gore o na le nako e rileng a sa je ya re go toga ha ngwana ya ra a batla go ntle kana a batla go go sithomelo go toileting ya na sengwe se se mo patikang go ra nna so pressed mo le gore o itlhagana ko toileting bolwetse ba letsholo re bo tlhalosa ka gore ngwana o tshwanetse gore a bantshitse makaka a metsi gararo mo letsatsing o re go heta mme hela dintlha tsa dikai tsa ntlha bogolo yang ka gore re setse re bone gore di-case di ko godimo nka re duetsa motsadi ela gore ngwana a simolola a supa gore mala gago ga monate a ba latlhegelwa ke keletso ya go ja yalo o le motsadi o bo simolola go thanyega o nna kelothoko o lebelela gore mme gone ngwana o tla tsoga yang gore o tseye dikgato tse di maleba re se ka tlogara ditlhalela gore re na le di-case tsone tseo di oketsega le dipalo tsa dintsho le tsone tsa oketsega dikai tse di ka lemogwang fa ngwana a sena metsi mo mmeleng keng dikai tsa teng e ka nna go wela matlho bona ngwana le gore matlho a gago a wetse sekai se sengwe e ka nna go wela phogwana ka itse gore mo Setswaneng mo ditumelong tse dingwe ka go harologana re dumela gore ngwana ha wetse phogwana wa be gore o na le bolwetse ba phogwana e be re ka mo siadisetsa go bo ra itse ra dira dio tse ka ditumelo tsa rona mmela go mo e be le sengwe sa sekai se se supang gore ngwana o latlhegetswe ke metsi ka bontsi mo le gore nka kopa motsadi go gaebe ka moroto etsa gore ga re gane re la ditumelo ka go harologana mmela so sa botlhokwa ke gore a ngwana e ha kokelong go tshalwa metsi e be le gore anong tumelo e ka tsena ko morago ra dira dio tsa tumelo mme le gore ngwana ene o tshetswe metsi ka gore so se ke sengwe sa sekai se supa gore ngwana o latlhegetswe ke metsi se sengwe e ka nna gore ngwana a lele mme bona gore go a dikeledi ga ditswe dikai le gore go dry le moganong hela o bona ngwana le dry ngwana ke motho le gore moganong la gago go nna go le wet mme ga o ta bona gore ngwana o ka tswa latlhegetswe ke metsi o ta bona mo leganong la gago go le dry kana go omeletse se sengwe sekai se le gore motsadi o ka kgona go se lemoga go gae ke gore lebala le lampale kana ke re letlalo la mpa o ta bona le swabile mo leng gore ga o le tshwara yana le sala le ngaparagane ke dingwe tsa dikai tse dingwe gore di be di supa gore ngwana o o latlhegetswe ke metsi ka bontsi ga o le motsadi o le motlhokomedi ko gae ngwana a ntse yalo o ka mo thusa ka tselentseng yang o mo tlhokomela yang a latlhegetswe ke metsi mo mmeleng re le ba lephata la botsogo re na le thulaganyo ya gore motsadi mongwe le mongwe o na le ngwana mongwe le mongwe mo ntlong a le under 5 years ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse gore a ba na le di-bucket tsa metsi a letsholo di le 2 ko re na le bana ba le 4 tshwanetse gore o bona di-bucket di le 8 2 for each a ba na le dipilisi e re bitsang zinc sulfate ngwana mongwe le mongwe a na le dipilisi tse di le 2
go ya ka gore o dingwaga di kae maitemogelo ke gore bana ba tlhokagala ka ntata ya go latlhegelwa ke metsi mo mmeding the viruses the parasites and all that tse ke di buileng ka bo tsone di dira diarrhea hela kana di dira letsholo hela mme tsone nako tse dintsi ga tsone di bolang bana kana di tlisang dintsho mo baneng so se tlisang dintsho thata ke go latlhegelwa ke metsi mo mmeding yaanong ke se ba re le ba le phata la botso gore ile gore motsadi mongwe le mongwe a nne le motswako wa letsholo gore ngwana hela ka tsholla ga lantla ela ntsha makaka metsi ela ga 1 o botsa pilisi lo monosa o botsa metsi a letsholo wa direla mo one thing o simola go nosa ngwana motsadi ka iputsa gone gore mme wone motswako o ntse o sa tswa go bua ka one o ka o tsaya go kae pele ga ke tsena mo botsong eo motsadi ha se na go direla ngwana o motswako go lapeng ga se kalahi ya go lapeng ke kalahi ya tshoganyetso gore re busetse metsi mo mmeding a ngwana ka tswa a lathile gore ngwana a se ka itlhela ana le dehydration hela motsadi a sena go direla ngwana motswako ne ke buao a ba tsa ngwana a mo isa go kokelong e gaufi le ene a ntse a tsweletsa irang a ntse a tsweletsa no sa ngwana motswako le kana motswako lo a le tsholole a no sitse ngwana pilisi yaanong ke rutwetsa motsadi mongwe le mongwe go gae gore ha motswako o helao a ka sana go mixa campaign nako le nako a nana le one tleliniki tsotlhe di na le metswako ena la ho hedile ko ntung o sana go dira yalo ngwana ba alahiwa ko kokelong kopa motswako o mongwe so metswako ya le tshollo le dipilisi tsa teng di teng mo ditleliniking tsa rona tsotlhe le phata le hatsholote ka bophara gone mme gore ngwana a se ka iphitlhela ana le letshololo motsadi o ka dirang gone go thibela gore letshololo le se ka la nna teng gotlhelele thibelo ya botlhokwa ke gore tikologo ya ngwana e nne le phepa bo phepa hela ba tikologo mo ntung sa bobedi e nne gore makaka ra itse gore mo diemong tse dingwe ngwana o kakela ko ntle kana bana ba kakela ko ntle yaanong se re se rutetsang ke gore ha go sana go iragala yalo o le motsadi o bone gore makaka wa tsa a ke dinepi kana keng o bone gore o di latha ka tsela e le gore e sireletsegile ha le makaka ngwana ka ke tsatse a olelwe a lathelwe mo ntwaneng se sengwe dijo ngwana a jiswe dijo tse di phepa ke motsadi a tlhapile diata pele ka metsi a phepa le molora aba ngwana bo a jiswa dijo tse le gore they are freshly prepared seng dijo tse le gore o ka tswa di belaela gore dijo tse di ka tswa di late se sengwe metsi re rutetsa gore le ngwana ha no siwa metsi a no siwe ka kopi e seng ka lebotele ka gore kana go thatswa lebotele nako tse dingwe o itlhela go le dingalo so thotetse go gore ngwana no se diwe metsi ka kopi mme bile kopi ya teng e be e thatsitswe le one ka metsi a phepa le molora se sengwe ke gore ngwana a je dijo tse di na le dikotla ka ke buile gore malnutrition is one of the causes or the contributory factors towards gore ngwana ba ka nna le letsholo kgapetsa go gaisa bana ba bangwe ba sana ba na le dikota so ngwana go botlhokwa gore a je dijo tse di na le dikota nako tsotlhe point e nngwe ya botlhokwa ke gore ngwana a kentiwe kana ha ngwa ka re mokento kana tatwa ga tsosa motswana go gae a kanya gore vaccine ya rota ke mokento ke le a tsele rothodi la rota virus kana ngwe ke re a tse mekento ya la yotlhe ka go harologana ka ntse mo schedule because ngwana o tsere mekento yotlhe o na le itshireletso ra pele re tswala thulaganyo hela o ka ra motswana go gae gore ke rotloetsa motsadi mongwe le mongwe o na le ngwana o under 5 go gae gore a demand ha tsena mo tleliniking ORS kana motswako wa letsholo a nne le dipakete tse pedi a nne le dipilisi tsa zinc tse pedi nako tsotlhe mme bile ke mo rotloetsa gore ha ngwana hela a simolla dikai tsa letsholo a iketeletse a dire ORS a no se ngwana zinc sulfate a ba iketeletsa ko tleliniki e gaufi godimo ga moo motsadi mongwe le mongwe ke mo rotloetsa gore karata ya mekento ya bana e ne le up to date
motsadi mongwe le mongwe a tse boikarabelo ba gore ngwana ga go a nna kentule ka gore ngwana o sireletsegileng a tsere mekento yotlhe ya itshireletso o ga tshabelwe ke malwetse ka go harologana including bone ba letshololo re ke a leboga le ka mo ke lebogile thata motswana ko gae o mo kutletse re Ramohikela a tlhalosa hela ya le gore dipalo tse di go godimo tsa bana ba ba go tlase ga dingwaga tse botlhano ba na le letshololo mme hela gore o kgone go thibela letsholo mo bana ba dingwaga tse di go tlase ga botlhano gore tikologo e be le sekono ngwana le ena a na le sekono pele ga o jesa ngwana dijo a bo thapile diata ka metsi le molora gone gore mogare wa rotavirus o ska hetela go ngwaneng ke a leboga le ka moso